Koje su vaše iskustva iz stomatološke prakse? Stomatologija kao grana medicine vrlo je slična hirurgiji, tako da se svaka stomatološka intervencija može podvesti pod jednu mini hirušku intervenciju. Tako da zebnja i uznemirenost koju pacijent osjeća prilikom dolaska kod stomatologa je potpuno opravdan. U svom 20-godišnjem radu sa pacijentima različite starosne dobi i različite stomatološke simptomatologije, došla sam do zaključka da 80% pacijenata doživi intenzivan stres prilikom dolaska kod zubara. Analizom faktora i uzroka stresa došla sam do 3 negativne emocije koje su u osnovi. To je emocija preživljenih šokova najčešće u detinjstvu, emocija straha kao jedna osnovna emocija i emocija nestrpljenja kao trend savremenog društva. U želji da pomognem svojim pacijentima i da im rešim taj problem, okrenula sam se integrativnoj medicini. Koji metod integrativne medicine primenjujete u praksi? Po svom senzibilitetu sam odabrala jedan mekani homeopatski pristup. To su Bachove cvetne kapi, gde se radi o 38 cvetnih esencije koje je osmislio dr. Richard Bach 20. godina 19. veka. Svaka Bachova cvetna esencija odgovara jednoj emociji. Tako da cilj Bachove cvetne terapije jeste da emociju iz njenog negativnog stanja prebaci u pozitivno. Terapijski deo u stomatološkoj praksi sastoji se u jednom iscrpnom anamnestičkom razgovoru sa pacijentom, gde zajedničkim snagama pacijent i ja odlučujemo koje ćemo cvetne kapi dati. Od 1 do 5 i pošto su one potpuno neškodljive i prave se od predivnog cveća, biljaka i drveća iz prirode, onda pacijent vrlo rado to i prihvata. Sam terapijski deo i primjena Bachovih cvetnih kapi dovodi do jednog povoljnog efekta na psihofizički status samog pacijenta. Pacijent se bolje osjeća i sam rad s pacijentom je mnogo lakši i naravno poboljšava i kvalitet moga rada. Šta je vaš cilj u radu sa pacijentima? Naravno, cilj mi je da osvestim kod svakog pacijenta potrebu za češćim dolaskom kod stomatologa. Znači, cilj su mi što češće preventivne posete mojih pacijenata. I možda najlepši cilj jeste u stvari iskren osmeh mojih pacijenata koji ne čine samo beli i zdravi zubi, već jedan iskren osmeh koji dolazi iz dubine duše i koji čine jedno srećno i zadovoljno ljudsko biće.